O polo fa fatalo fatu Samoa le mai moanga le nei vanga o le afia fili toi a batalia fo o tiuta ma faiva o le Tautai A'e ia me se fo o le unanga ma le tautua alo Bluwave TV le nei fo ia fiafi o le aso lua aso luso ma le tasi o le basina o manti lua fe lua se funu ma le tolu alo le folau alo fo i le tapuai malo le tawadai alo le fatoatoa me se fo i o le pale le nei aso mai tiute ia o faiva fo ia me se o fufuanga sa pale fia ngai me se o tanto o tiro alo a fua i lau maua le lofa te murimuri ma le lofa te tama o lo tātou ma te sili le langi e le mananto o le ua tātou toe fei loa i foi ia i lumo nuu ia tātou manuia e le o atafasia ia po o tātou fei loa i foi le ava tuli ma le ava fanta fanta e pio le tala ia sao luanga i le maoto va pipi oto le mali toa ia fatalofa ma faatulo foi Samoa i lau faafomaua e le nei foi vaega o le afiafi o tou sa ma faigā pa ia mai le vavau e o le faavavau wa foi le ai pa le pa ia ai gonofo ai goe ai go papa mai se foi ai ngan te fa ia ai go foi na itel malama wa sugi o tala lei ia ave malo losio o fola fola le tua fa talo fa mo folo fantu ia ele fa ngalo foi le a feo le fa talo fa tapo inga mau tu mo pule i tu au foi malantaua ai nge tai ma va fonti ia ona o tātou o tātou noti mea ma o tātou muti tala i runga o proklame fa benei ia ua i runga o penga te whailangi e a whea foi lane moto sai se tātou songa wa foi tutuila manua pa ia lava ia wa sua ma le vai whanua fo mai tūlangi sa ole misale o mo le launiu ni se lua ia e te nane tamar manua tele whaatui o le motu ma au vao to ma upu ia te oe ia le tui manua fa talo fa mo folo fantu e le nei vaenga o le fiafi o to ona le nei asiata le fo se mai du le fola fa au le tautua ma le unanga fa au le tatou o unanga le Bluwave TV o fo lofa ma fa talo fantu ai le tatou proclame le nei Tautai A'e ia ko ia li faiva o ge aso a mai le faiva a mai le fita itunga sa pale fiangai mo tatou tru ia isi sa fa tau mamante ma le soa tau e peo le ngoi po le manu fio fo ole tama swafa io e le sikanga sa tau fa kau mama ke ar nge yaso ma fa tau pepe la fo e wala ngai le fa ngo fie le sa ili ngo manuia e foi le stanga te pi fa ngo fie nga pa ia ko lima kamakau io o so mai mele mga oai tango tu lima nga vale ia io aire aio mo kwa aire alu ruma aire alu tua ai e foi le stanga tai tau fa fainga ta la fo i ona tau sa ili se manuia tau sa ili ma tau fa tau wa na we pe le tala e fai le papa i ngala ngala ile o se papa e fa maria ngo fio le papa e fa maria ngata wa umala fita i tunga sa fia ngai ma sio ta tu tu pe sa e wi se ala fai ngo fie pe sa oro e wi fo se ala fai ngata ile tau wa sa sai no malo fa tai o le o tau tai e fai vai le lo fa mala ngale le tai tama o lo ta tu ta pa o sili le langi ia fo ia vi inga ile tua wa fo le tatou fa tulima ma tatou fa feilo ile le vanga o le afia fiu pa ia o Samoa fusi le fau malo e le nga fa tulima se fa betalanga lo nei tangata vai vai ia ba ia le suafa maru malo o lo Yesu Keriso ia o lau fo Keriso o tatou tua maru malo tatou te mulu mulu o foi mo tatou militino mo tatou aleanga fa vatiu a au loi le tautainga fa tam sol inga tu tai le vasa e le nei ya fia fi ma tango fi o mai ta lo fa o mai o to ma tu o mai o to tu a la wa si de sina o tanto tu ya ai ba se fo ya le pai sina le o nga nga le tua io fo mai o le pai ua fa tilo yai ma malu o le pai ua fa fia ngai ma Samoa ya o le pai wow yai fa lupenga io pai pa ia o tama fa sau le langi ia o lo lato tau suina le pu vai o le ola ai pu vai o le soifua ia wa fo iso tatou ai mo le tua ma le finngalo fa jalo fantu asia tele nei vai nga o le fiafi ia tau songa fa fiangainga o tau fionga i patele ma to inga sa ia e se fo ila o missionare o la umalava to inga fa langi ia tu langa i tiute fo i mavala awina i nga ruenga le tua le fa te ulanga ma le fa te ulanga o te fa talofa ma o wo folo fantu ia ona fele o le tatou fa talofa
I wo ma pa anga ma mai le tanto Bluwave TV e se foi le dei por club de Tautai A'e. Malo le folau malo fo nga lu ngai fenga nga ngi yeso. Pe wo ma foi le aso na o lo no fo lava. Ia ai le fai nga le ngai le sili foi le ta il tapua. Ai me le koe fia un kai venga ruenga. E le sili lava le ta il tapua. Nanga o tala ia Samoa e le ma fai ona se. E le sili le tangata i tai, le ale wingo le nantala, e le fai fo o le ai malia o le tu malia, e le sili hifo fo le tangata ngalue, le anga o fai vai, e tapu e si ia e le tapu ia e ke le a fo inga, io a fea e ni whawhitauli, o fai vai si ia o lai tapu ia, ma mau le tapu inga mau a mantua o ainga o e kale sio nuu mafio anga, mesio Samoa, se o fai vai ia e le tawilo e le tawiso, o le a e manuia ia faatalofa lenā ma le faafeiloaʻi ia te outou malava o i latou o loo mafuta i ausitalia i so o lava se stete o ausitalia faatalofa atu asiata ia te outou le mafuta mai amerika le malo tele so o se stete o amerika o folofa atu malo a le soifua manuia ma le tua o le asogafua lenei outou motu o fiafiaga po le territory au lelei lava o amerika le ua faigoina ia amerika Samoa tutuila fo e maiso le motu sai manua faatalofa atu asiata lenei vaega o le afiafia te outou a matalia fo lenei vaiaso ia afe le o le tatou faatalofa i o tatou dama o le eleele o i latou o loo tau malae ma tapuaʻia o tatou faiva i totonu o si o tatou matunuu au lelei o Samoa faamalo atu ma faafetai atu i latou o loo mafuta mai le motele i salafai mai lava i salolologa faakamilo i faasaleleaga se toe paia mai palauli io e masatu paitea foʻi mai sesifo faatalofa atu asiata lenei vaega o le afiafi ia o mai kakou vaa i mulifagua a matamai ia i mulifanua afaapea foi o le a e taamilo mai e te sau te oso i falalatai mai manono ma kaamilo atu ai laia lea ia kifa i faleseʻela ma le faga faataamilo atu ai le atu ia latu i sa fata ioe faataamilomilo atu ai nai le alatu ona i le faga ma le luatu i siumu ma faasolo atu i falealili kaamilo mai a le ipanta faasolo mai le atu fagaloa ma le anoa amaa toe sau i le vaimauga taamilo mai i le town area sau i faleanta ma toe faasolo mai ai i le faletua masaga atoa lava se e sau i ia ana ma toe taunuu i le uafu i mulifanua ma le malae vaalele i faleolo faatalofa atu mo outou ma lava o loo mafuta mai ia e lē faagaloina i lau faatalofa ona o le amataga lava le proklame i latou o loo aumau i fafo atu o atunuu i o ke kauakua pei la o le atu Europa ma Peletania tele o le atu Asia ia o le atu Melanesia io e Micronesia o ma lava Afrika i saute Afrika i matu ia o angisi aku Middle East i nai Dubai ma le anga o Samoa li o le tala faauto pe o le upenga o le tautai ua sopo lia ai le lalolangi atoa i le tatou saʻiliga malo faatalofa atu la mo folofa atu sia tamat pokalame o le Tautai A'e ia ona afele o lau faatalofa e tatou company lagolago sua auana igalo ia te oe le tautua ma le unaga a le Tasi Market mo taumafa mea ai o loo maua i Samoa po taumafa ua i Samoa lea ua mafai ona faatauina foʻi ma maua afapeke aluaku ua uma ua etuai ae afapete aluan tu o lae poi kiki akaugo mai mana tua o le ua maua le avanoa e au mai ai vaalele tama foʻi e akaku le utau mai ai le telo isi o le naunau taʻiga o le suga le faafegaiga po Realty le afoa polo le Tasi Market ina ia vave taunuu mai le oloa o felesi e se mai lai tatou oloa foʻi ia mantua na tatou amaia lava inā ona po mai to foi lo pulo ia unaga i latou o loo au maia ia i vaalalo ia e ui o lea ia e pei foʻi lele oga o la so sa pei sa sea foʻi pei so lele sa silou le mea taʻu le auaunaga lea laʻu aku laʻu mai a kau faakalikali agi usila ma auskalia ni taumafutaga mai Samoa koe kiki pe o le faakalikaliga o le afio mai o Iesu se logai malaga mai foʻi ninai aiga ma latou pusaumu ae o le taimi la lenei a atoa le vaiaso pe lua vaiaso o sau leia foʻi lea felesi mai Samoa ae faamaloina ma faatuuaisaina ia ua e silafia ma uloa e fai aku igei ua le maua le felesi ga mai ai se kau ia silafia lelea le atunuu o le naunau taʻiga la le taumafai ai le suga le faafegaiga to le afoa
ina ia mawhai ona tau au mai lava le wheresi. Ngā uma ngā pēkor kulai ana ka ainga mai mangongo po le ainga mai savai. Ngā maua lava ile le vai aso le nei. Sauro le vaalele wa manguanga o i kulai sau le vaalele. Ki lia i tua, ma vavi ona lai within the same week le, pe o le nganga le na. Te maua le Tasi Market ma le lantou fo i au nanga. Pacific 40 but talo for voucher for update daily le au nanga wa sopo ai Samoa po so ai Samoa. Ia te maua lava i le whare o loa la tane i lo Maota i tau le alu fo i sa lolonga i tau le alu fo i pia. Ai maua lava i te leo whare o loa wa sopo li ai tua i le atua ma le atua ana. Fa solo ai whare se la ma le whanga ma sa fata. E o fo i la i sa va i le latu sis fo i whare alupo ma fata amilo e o le nāwa iai lava au o nanga po o whale o loa e ma whai ona talai nai ia pe whai sau whaatau wha o ngā e le pepa tala o loa le talo wha voucher. Mori wha malo mara whaaftaite le Maota Samoa service stations le lato fo au o nanga le ngā tore servicing o lo sa le taimi fo i o lo maleutu ina fo i o lo o le penisini o lo ta vale. Whaaftai le langonong sua le tato o nanga bese fo i lao le STA Samoa Tourism Authority. Whaaftai le fionga le whaunulunga bese fo le minister ma mtanga luenga ia o Samoa ua toe se kuelia. Pe ia ona longo puia li. Ave lau wha mua pe balanga i Samoa i lo ainga. O le mori lava na o fautuanga fulna. Ai me se tātou local tourist. Wa majua. O tātou outsiders fo ilele po international tourist. Ia o ka malangala o la toi loa le matua toi au le lava o matanga o tātou Samoa i ainga ia malangatu. Ia wa ilo wa tumu na wama. Ia ilo tau ainga i tua i ainga. Na umawo tātou wharitari malo i tātou ngofie o whaleo o vaenga whapena e whai fo i ona mapu iai nisi o ainga to tele ma nisi o whai ngā malanga e whao ngā ina ile o nanga le tātou Samoa Tourism Authority. Aka kukere akuru malolonga. We do have an advertisement e iai le ngaluenga le fia whaasala wina mo i lato ile to mai. Le lato i whailunga i ngana whaperitania ia nai tau sisira mai ilanga i tāua fo. O tau se ili se whaia o ngā ngana Samoa. Full-time, permanent to start ele term free. Lono winga o le kuata lea o le antoia e. Ile aonga lea ale Mount Roscoe Grammar. E tau sisira mai ilunga. Ia, o vaenga umana we seek a passionate and enthusiastic and innovative person who will share in the school's drive for student success. The successful applicant will have curriculum expertise and the capability to work collaboratively with a team of teachers to achieve outstanding learning outcomes for our students in the NCEA and scholarships. We will consider applications that are EBTT as well as registered teachers. Please state specialist subjects. Yeah, but la applicants should include a covering letter, po sa kusi balai. Yeah, bese fo ilalo CV. Tulanga fo ilalo curriculum vitae. Please send evidence of teacher registrations, past 5 years of employment, and the names of the two confidential referees. Ano winga e vatulo CV ma vatu se fa maunianga o so tusi fa ya onga. Mo silia fo ile lima tausanga o e ngalue le tu ai nga luanga fa ya onga. Ia e me se fo ilao ni au takata fo i fa maungia inga ia lau aule me se fo i o ina e sao. I to lua tangata fa pena ia referees fo ia mai ngaluanga sa e fa ya onga momuai. Applications close on Monday. Aso ko fua e wha amutai lia i lea vanoa whai ngā ruenga mara whaasala lauwina o lea vanoa whinga ruenga surusu fito mati rua whilusu maritonu. And should be addressed to the principal e ka kaula o na whaatua tusi i le pulea onga lau tusi tā losanga. Po o malea onga le Mount Roscoe Grammar School, Frost Road, Mount Roscoe, or email to louis.fox@mrgs.schools.nz. Now, as you see, by your long and I tango screenshot le advertisement le. Yeah, it's a more for ile to repost the long on the tato page. Mana isi ava no, whainga ruenga. Ava pe o yeli to mai le o ina o le whanau. I le ngangana Samoa.
loa vanoa lenei te apala iai lea ua sa ili se whaia o ngola ngana Samoa mole kolisi maualunga i Mount Roscoe Grammar School. Ia, na wei di te ios le nā whai whona e toi e whaitawina li tātou proklamen. I uma e fwoi. E koe vide mai fwoi e te au wha mole mole. O te le no fo uma ma information so tātou advertisement i runga. I lunga. E leo. Wa o le telefo tangata ti nganga e whaanongo lo li tana ma se wha mole. Se koe mai ngā lengo mela o lau tiute. Koe aro koe makamaka proklame. O le whai ngō fie ia. La e whakele mai ai fua ma iyo ma umea fufuru wa kuru whafunga na tunu. E re osa unka ailenga re osa unga ruenga le na. O lewa mai tutongi mai fo ia onga mai la tau fo iyo lo whaia whaasala launga. Ia lea lau whaia tu. Ai hei resi kanga ka huile le umanga la koe mai. Se wha mole mole a wha mole lau sunga si ata se koe mai ia le sa unga whaasala launga. Ia lewa o wha mole mole atu. To e tango e to e tir proklame o lana available i lunga o le tātou Facebook lunga o le YouTube ma e mata le iei le detail linga ku iyo e a waile kauwhilanga e apalai pia ile mana malama kele le whapirkangia ngai au mai ai e tauna e mana malama mai fo wai pai linko le o ina fo tūlanga e uia o le whai o Samoa e tau fo na iei sausi midi e le walanga o tamaitia tia o ina e le umani wha Samoa o to tele ne soifua ma ola e nei New Zealand. Ia o si vai ngala na tato tato maro longa foi mai tato tato news update ia ele nei vanga fefe taro fala va Samoa ka foi ngai mala o ko ngaru au ro ma manga nei ko i ava pe tau sa ili se lu au wa foi ia to na yo la sama so tai tasi e te mau ile Tasi Market tato ru au felesia fa ko a otto me sa so mai ile tu le o tato fai palang felesi na foi no me felesia ke mau ile Tasi Market le ngata ilo tātou talo ni wele ar kama mai fiki karo pingi ki foi lele le ping taro number 1 pe api ni waila e ofa Tasi Market au mau foi tātou mau keni so o situ ai nga sai se mana tua foi e ma faionga fai fa ausi fai ku ka ss li liu mai le tu le te sira mai ai angiangi ss ma li ia o la sio ki angiangi Samoa aveni angiangi mo te mina ro ai mau ma tātou popo e fai ai lau pepe i nei le Tasi Market. A whaape foi ke aunga kae walu popo, e ai foi le apa pepe. E maua foi e tātou whasi moli ngosi mai lava e nei tina mata mai ta i Samoa. Le wa whaatawina i so o si tu ai ngā lanu, so o si tu ai ngā manongi ese foi. E le ngata i lea, whaupo foi le tātou whanu u Samoa. Le tamasasa oa lea e au ngā mō ngase, ia ai mese foi wha i le ino loutino, whaapea foi tātou sama ngā pea. Aulo maua foi tātou lenga, tau sirisina mai. O le tātou Samoan turmeric, o le tātou lenga, le ngata i lea, o le kama lea o ava, ma le tua, taimi o le sama, le ua warumia le tātou ava. O mai la ia le vaenga mō le whanau laiti, maua le tātou vai o le fulu, maua le tātou vai lafa, ia le kama lea le su e le toatele. Ia wao nei foi vai tau o matua pi le mangeso le kingo. Maua ma le tātou mangesia mō le whanau. Ia e mai se foi o le tātou vai tale, ia o le vai fiva so o situ ai ngā vai mo le whanau e te maua nei le Tasi Market. Samoa, e tasi lava le whare o loa e te maua umai o loa umanei na o le Tasi Market. Tasi Market, the taste of Polynesia and your affordable local. Talofa lava Samoa, o au nanga whaare sui fua maloloina nei e te maua i le au nanga a le Pacifica Family Health Group. E lātou te whaia, tui pui pui, mō le COVID ma so o se whamai. E lātou te whaia au nanga lau tele mō ainga. E whātou no ina foi follow-up se so o rawa se taimi. Lātou te whaia au nanga lau tele wha ale soi fua maloloina. Tūlanga i ngase o le suka, le ngata fo i leo ngase o le wha i tulou. E whesoa soa ni fo ina i wha i titia le tau mawhitapa. Lātou te ao ina fo i peki live hantu medications mō lau ainga. Lātou te whaia fo i social service referrals, food banks, le ngata i lole au nanga le MSD wha Better Wins. Lima Waimahia Avenue i Manrewa, Weymouth, ia po le tasi toruono, Queens Road i Paimiua. A whapele me whaiona e whio mai, e me whaiona mato wantu lo Maota, pe te wala aule numero le nei o le overu se lau, toru lua o toru. Le Pacifica Family Health Group, number 1.
Yeah, happy birthday di mo kwa makiva. Se me ngala mo vile kwai. Among yo kolos fanga uma vakulo tala fanga choy celebrate los fanga yo tamisina. Sorry, if you po. Ah, seri. Anga me kasi los fanga of sin pe vipo. Uso, kan yung kokong yung member fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. To the love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo ko welcome to Tamisina. Maro. Pe pe. Talo from Bacha. Te whawhelo atu te rima o Proclaimer Tautai A'e Livanga o lea fiafi malo lava le soifua folau Samoa me se whapeo le futua e mafuta mai whaatalo whaatu ma toi whaamalo atu asiata i le neivanga o lea fiafi. O niso tātou news update mai toro so tātou tiro i Samoa o tiro fo ele jelo niso tātou update nei le sa whaamarusina mai ele to whawa aina furasa i le taeao i lana update o lo tu ina mai Samoa. Ia ai tele ai to au watu ma whaalau tele ma whao ngāfo inisio tātou updates nei e whai ma whaasoa i lungo o le tātou purukalame o le Tautai A'e le nevanga o le viavi. Sau noa le whaalia le whingalo o le whaipule mai le tumarova o fonti e tusa ai o le whaalavelave. Tau ta vale por whaavelave le sa lave ai le pasi fo ila le tuisa mau transportations po le transport e na i siona i tumalo. Pia o sa wango ngā le na fia ile na ve mai 2 weeks ago. O le whingalo la se manantu la vai o le whionga le whaipule. E whaapea o le tasi o vaenga dele le afianga lea po le whaalavelave o tūla i mai. E ona e ono a fia i tūlanga o awala. Whaale tonu o awala. You know, one of the causes. O le eskengi le lea po le whaalavelave na tupu le nana le vea ile pasi ma ta vale u runga ia pa ua ula lo le whaale vatu whaafonga le antunu. Le fo ila na o whaasoa toa ia nafi ua I ula vai na ma welso I fua o le whionga ro whalealo toni le new stasio o pasi longa fo ele tuisa mau ya po o le whionga I laudi. Le umai ma welo ni soi fua o le manuia fo I tau mwhainga li ma tama I tai fo mai. Ai o le whinangalo la o le whionga ia mo whapea mai o le telefo I o le whianga o le whalave lave ona o tūlanga tau I awala. Whale kongu o wala. Mana I tele le mana tūlea. Wau te loa ya te oile te mafuta mai. Pe to fia ni so o tau le mafuta mai Proclaimer le. Ua actually ua drive ua oi whangaloa. When was the last time ua oi whangaloa? Pe ua e alu fo I awala nei e whangaloa. Wai lua la e awala le oso kui sa wano ma sa liu sa tel I oi. Ia isa mea ma le oso to le mwhainga oso kwa I lalo I wharewha. Ea po I wharewau. Ai se foi la le wala le te oso I le mafale ke la ku e mo el tauta el fanga. Ianga vale le ke sa wanga I recipe ko I sali mu pe ai tamatau te la tu te lu masina ma malonga ma faso solo to I lava I fato. O winga la o la utala. O te le loya o waru fa fia. O I waru fa fia ai te lo foto te le inicio le au sa le mafuta mai fo te le la to silfia. O le mafuanga la wala ona o fa tu la utala. O te io ina le finangalo. E ui ele o le se laupa sene lea o le afuanga o la veo le pasi. Ai o te io ina I le manatu ma le finangalo o le fionga le faipule. O le ke le o le tele lava o whaalave lave tutupu I awala whangaloa. E mafua mai fo I ona o awala. I afa fea li e ke kaamiro e kusa o mai le maunga I lo kuka makau pefa peke ala kelu whangaloa. A le awara ke repe ora kavi ora ngaka vo ile le arunga I lalo vantur fafonga. A o le sio tu e matua vanu loa. Ele ia mangi pā fo I mani me fa pe tau. O le kele fo le taimi la tua tele lau ta avale. Ai roa whikau ma sesika avale lai tau aia e mailunga. A le ia se mea fo ile le lau ngakasi le on the side tau wha e koe soro muli a kausu e se mea fo ile le na ia mawhaiona whipasi a ua koe kikia penga o se one-way traffic. Roinga la la ile a fisiri fo ila ile. O ila la kua ile mea. Hatua I fo. A whaila o awala na mo le mawina. Mai le wha se furu kausanga karuai. Ia po koe kua o se furu kausanga taluai talu na tuto o tasi mai sa moa mawhaine me o tau whainga maro wha ake mo kalasi.
a le fa to a realize o a wala le fa to fo ta sil na update o le e to mai tono so ta to no Samoa ua langalanga la ma le tele o finagalo i le isi vaega o tatou talauto'otu o le ala ua langalanga ai ma le tele o finagalo ua faapea lo matagata lau tele ma le toʻatele o nisi o malu lau tele o le atunuu ua fesiligia le koe sauga lemu o pasi lau papa ia ua toe fesiligia ua alaga ai manatua ai le gaitana aafia ma le pasi upolu ae kali aku le pasi le galavei falelima i asau le alu i asau o le ala pi fetaliaʻi o polu ma savaʻi faalavelave ae tutusa lelei tuaiga faalavelave ma taʻavale ia afia i o pasi lau papa le ala ua lagalaga ai ma le kele o manatu ioe ma faapea lo ma le toʻatele po o koe sauga lemu e pasi gai ae pele ua alaga tauloona faamuta ae sui atu i pasi fou kaukoe o mai e kaku faasoa ina inisi o vaega ia e faaliso finagalo feona e a faailoa mai sofina o le aso finagalo i le vaega tasi le manatu manai tautu faasoa ai o le isi vaega taua foʻi talaʻotoʻoto mai Samoa aso na file sa ma wele avano o le fioga tamaitaʻi palemia e afea ai Australia mai lana faigamalaga mai lona tona foʻonataga sa feaga ai foʻi ia ma faafesiligia i sona figalo i tulaga foʻi lele o sona manatu pe lagolago sua porokalame Australia ma Amerika ma nisi atu nuu tetele faaniukilia mea tau faaniukilia foʻi le puipuiga faaniukilia mo le Pasifika ia faamanino lava le saunoaga le fioga tamaitaʻi palemia e lē au iai lona finagalo i le lagoloina foʻi lona atunuu ua manino le malamalama tu o pakakua saugaga lea le fioga tamaitaʻi palemia ua malamalama ia i Samoa i tua o patatua o fuafuaga nei a malo tetele e ia la faapea mai o le tofi lea o kamakekele ia e pei o le lookout mo tatou le Pasifika me se Australia matuā tatou talanoa le Pasifika e pei o le kakou faakamā foʻi lele in terms o mea e puipui ai kakou le fagau iki ia e ofo ai faigā malo pi faapega o tatou e lavea i tama foʻi lele malo laiti o le Pasifika pei e look after mai la kakou e kama makukua ai e pe o Australia New Zealand le la e saunoa ai le fioga tamaitaʻi palemia e ui a foʻi lele pi e sumalie ae sumalie faaniua ati e ui e faapea mai o latou polokalame ma le fuafuaga mo se lelei ma le puipuiga lelei sauga lemu ai atu mo to le Pasifika ae o makou foʻi o le Pasifika e muamua piko i safa pe a oo nei ina faataunuu fuafuaga kekele ia o kou kamamakua ioe e pe foliga mai latou teo mai e puipui mantou ae a o inga faapapa kou mea kau faagiukilia ma tuā poluta i le ea ma tuā faaleagaina ai amu maau leaga ai lo tatou siosiomaga maafia ai le osone ma mea uma e muamua aafia atu motu o le Pasifika ua foi e laiki ua foi e winti ai kako kama ia kumuku la foi faatusa le iaso ai e te faafofoga ai e faatusa ai tatou luga o le faafanua o le lalolagi sikamai ia lenā o le uiga la o le tala ia a kasi le pomu e pā a komika kama foʻi le uai tautele o talanoa i pomu foʻi e lau faapapomu faakupu faalavelave leai mea tau faaniukilia kama foʻi le pā ia upolu leai akoa ai ma savaʻi ia manatua tatou talanoa i mea tau faaniukilia o i kogua lega lea e oo mai le aso e oo mai lava i le aso e manatua pea e iapani le digā o le aso io e ui nga fako ese faafia ai Amerika ina ua toe teuteu le vā i malo au faatasi ae maga kua le pomuga foʻi le gapomu ai e Amerika ia Hiroshima mai foʻi lesi Hiroshima mai mai tutaki ia lenā ona o le faalavelave foʻi lea lena faapapa ai e vaatau ai ampani ia le Pearl Harbor foʻi lea i Hawaii pe o se kaimi piko i laka mai la lenā na matuā vaai ai loa i le lalolagi mea ge kaʻu o mea kau faagiukilia ia lea la na matuā laku ai loa ma le foavaa Amerika faapalasi lo ma le kamaga lua gai kamaiga faapalasi gai Hiroshima ma gai i pitonuu se atu paitea kango e su e fa uma le sipiko ia la e fa mo e ka uma ku ai sau mesu e tamala nanga nga paralasi nga surrender lo mai bang wa fo ina mentual
ma sofa a koa ma ia ela ititi upuru ma sava I faatusa ile ai kasia ele nganta ua faatama ia umai sio manga o lau ele ia a ua mali li wai makanga kai le kau mali to a tele na fano ai soifu po mula nga le nga ina na mata te e mai lo ma pasia fo ile ma lo fatasi se tulafon e fa e tau fi ai ma fa sai na ile joy fa o nga ina ni aturu o nei me alela u ko langa mai lunga o ngor kau wala wori I o Rusia ma Ukraine le fai le kau fa maka wa ye Rusia ri ya ma lo le lalangi ai mane tu pa wa ne o ma lo o lo ya ia la tau me tau fa nukilia Rusia Amerika sainga Britania e to la Haitia for running le la tau fa ye le tau fa fenga na o le la na e ru fa sa mo vo le e au ta fenga ai sel futia ve singa e a kama ma kukua ia ma kama super power ia e faile kau fa maka u ma fitawinga ai a fia ai fua le ma ave vele fua ma fia ai tanto a fai la ise kai mi wa e le mafainga wa e kai ke ru nga lu le ono le velo la ia wangi e awana e foi le tua ia le tua e oi langa ile si o ka fa lo mai se o ko asa fu o le tua wa asa me le la so o aso e saka fia ka ke fai ma manga le la o aso e ma ia le la o wala te a wati tua ia fu ma e complain ma fa se ai le tua le o se vinga o finga ngalo le wadi ia sa oi pekeru e le wari ila ia fe kong ia pa tu or kasa le na le nante e lu watu le kasa io ona o me tau fa ni ukilia ma nei me uma a afia ai le afu fo ile le o le osone le na te tau punia ma tau fia tanto mai le velo ave malo lo se la e le ra ka o karango fa sa inkisi ko I le mele tanu le ma fu ngala na e afu ai ona e tau loa asa le la o le kusa so me si kala si supu mantou sa vai ia wani so sa haso ia o mafuanga lena winga la e mafu o mai ona o swinga ia me si fu yo le tau le putato ia o kama kikele mala do fai o le si vai nga tau o le ua fai lo mai ele malo o le la wa yo ina le tu ina tu tu malo la to te fili mai tangata e mafai ona out of atu nga ruanga fa vai temi RSE workers le ile au vanga yo mai nga ruanga fa vai taimi o le apu o a uma nga ruanga fa ko anga nga ruanga fa simang a tu fa fonga Samoa le la o okay uma e fili mai lava ile tu malo o le fa pale ni fo le pasi e tono le pale mene le vanga le ya mana ya ai ka si ia se o lo ka ko e tala le fa tu fa pe fa tai ile to fa wa e mal nau ta inga le malo ina ia vatu suinga ia pasia mai le pale mene ina ia launga tasia ai le manuia mo tu malo mafio anga ai ia la ukale faya pe sui ia le game plan ai aku maua ka ye ka alo mai ku ya pe sui ia le game plan ma me ai atu watu tanganta ye le receiving ia ia mana onga le kongo ofisa aku ola e ku mawar mafo ku ai mar mafo ile nga we ola ko ainga mai kau ia e fiu fo ikai system besui ele sui ka kaya ala utamonial na la nga le ki fai tu mala va ko kiki ko uma visa o isi nai tangata mato wa no uma nai tangata le fa ma wa wa visa ai nga poroka mai tau finga fo ile len tau fi le la wo uma kai koru ka usanga visa la mo ale wo uma ale wo fa solo ala va yang o ya la nga fo e finga ta ava ia tu tanga tai tonu le o di ia nga lu e mai finga ma ro kuai o pomonia o kere ko ngi ko ngo ai tonu la va tu e fa pene e va ia e lo tanga tai fa pe mai pe ia fast le va nga le pe ia le va nga le matalo le na ka kia le ngara ve ma le si le nga ka ia ku ngi ya fala ola ta uplanga ole au tanga ta uma nei le tati fai tu le tanga ta no ta va tu le fai ko o ile fa malama ma tu fa funga le ya ona ya hing ole na tu risa o ai o tai le official MCO ku risa o le o to iai
ave ye tu star sanga po le ale mele na ia vidi mai la ka usanga yo fa ka ia lewa e ui uma fai to ia al mele le ko ki uma visa la ko ngo fo ma fai ma ngai jambo ia ale nei la vai istanga ta fa lo ngo le fo a pa lai fa mo visa do mai lo vinga na le fa to ila tai tala fa fe tai ta lo fa fo il fai nga ma lo la to no ai ale suia ka kala e ka mi bilo ko ngui ia esa oi los ko inga foi le kor kanger foi pop ole me ai kasi pai lo foi le kai binga muli ai elisa ia o muli ka mo ilaia si ka mo ilaija ina ua muli e fia mana o foi le tapo portion kala kus pa ia na fa sa vali o mai elia elisa ia e mai kau uma meu ke faia ma me uma mai kau mai o mea umalanga ngau elisa ia elia ia onga maua le whaunga lai a elia maonga maua se me sili aku e whanuinga ave mai elia ma o mai ai mea ai ki lo inga uaru e se ia elia mango fo ko kalanga le fu bai tele fai tawon tu spai malaki ia ngai fai fe au ia la unga me ki kau ai na wo mana o marka mo elisa ia le ofu ka malo ia bale tua fa pu kala nga wa mana o mai ai me ma fa ai me ma tulanga ile fa wa winga nga nga le tu aru dor ka maro la si kier ka maro elia ai pa ua elonga ofu fo ile tonga pela we ma longa ofu kala lo tui dor ka maro e disaia mana tua fo ilanga va ai e disaia ole ofu ale nga vai rua ye elia le vai le sami ele nga o mo se nga kale vai rua se sami nga vai rua fo ye elia ma vai ila le tambo elisaia anga mai ole ofure akui anga u masau marka malo elisaia or kawaia ola ia fa unga le ofure sau warka malo ka ile vai aka ku ngai le vai lua dia le tala o batu le tala le ona e tau fa matala ile tu langa le kupu ko public service o ga fo er kawa elisaia la mamanga le mai ngore ofure kango roa ka fa pe vai lua pe le menga fai eli ai ka ku ngale ma se vai lua le vai ke ro le menga fai pe manga kua eli sai ele me ka ngo fai ya ma mai ka ngo ka malo tu lo le la ka ku sa sai e se ronga ofu kuai le fai ave ese ai ka ngo fai le ofu fo le ko e ka ku ro male vai la o le vai lua o le o ngo le story e fiu le ofu fou mangi mea fou e kau avaku. A le ave e sealo ofu tuai le ofu wai oe le ai kei kokongo mea ia. Mai mor kai mi. Ioi. E fiu le whau unga fou, e fiu por kalame fou o le whai ngā malo fou, e fiu e kau whaao fiaku. Le ngā lai ofu alo ofu kuai. O le mea ngā le whai kāsia ka kua mio. Ua ka ilo fo ile awa inga o ngai kamai kuloa. Pe whi kai mai whaala vanga il public service. A eita. O e ngai ke la vea ile mele. Ta ilo fo ile awa o ngai kamai ki la ki primary school mana i whanau laiti. Ina ia usta ia mana. Kai pe kau kukusali ima. Mari tau mo whainga fo yo. O a fea ea o le antou vave malama mai. O a fea ko ke vave malama mai. Ua sui le whainga malo. Ua kakau whainga o kou sui. So ia tau te whai mea ma se tau i ai. Wa ke le arka. Whaftaila o le wa mai tua inu i tua. A o ka ngaka ye whaasoasoa mai ele mai e kua ingu i kua. Can we trust them? Can we really trust them? Whamaka o wurfi ange ka ngaka o ifo e whaia mea. Man, ya, ka kia kio o ka wha. A ole au tūle nā o le whaasoa, ai visual update lea. E fiu ofu fou ma porokalame fou. A le se sa ea le ofu tuai o le tangata lea le whaingaruenga le public service. To low lava. You know what I mean. Ale ave se alo ofu kuai, ale ave se alo pulo kuai. Wa uma le pulo le ngasa e pulo momuai. Uma, fa fauro pulo. Uma lo pulo kuai. Ele ile anga le pulo kuai. Ela la fa tu le fa soa ele ile anga le pulo kuai. Ia peta to haluia i uputu sao. Ele ile anga lo pulo HRPP ele ile anga. A ole ale me utupu wa uma. Wa expired. Wa expired lo pulo nga. Awalai te tau mawhai e au mai le me expired.
e ke pūlo mai ai te whaaforinga mai ruma le ngai le whawhanga le turu ini me expired. Pawhingo fia ia, tango e pu e mai le winga o le tala. So e le anga la lo pūlo sa e pūlo wai, tō lo pūlo i le o lo whaamaong. Ioi. Ko lo pūlo i le sa whaamaong i mai sa avea ma CEO a o tūl whainga ma lo le HRPP. O le aso a nga officially ai le tu muli e se o lantou ai o mai le mga lo fou. O le aso lenga koe wha au wai ko kong kalake pe toi wha. O le aso fo ile na hand over ai lo pūlo tuai. Ai wha maunu lo pūlo fou. Le hale pūlo fou. Pūlo o le whainga ma lo o le aso. Government of the day. Kaung wha wakawia nga sinki, watawia na nofo, fale, sa tuia maa nei mea auto. Asanga whaia i fia. Asanga whaia i fia nga. Ai o fia engi ai ka lafu o kowola ai ka lafu ai. Lau whaasore na. E longo fie fo i CEO o le lava e tau fiofi. Ia vailai le maanga i le maali. Ela si vekuna la ukala. Ina ua tofi mai le, rupu monia. Ina ua tofi mai le komiti le HRPP. Le sila ko komiki. Kwa ke iri la ka vai ku ngala e sau fa email CEO fale mai foma CEO fale mai. Foma la fole ngo. Vice Chancellor ale University Samoa. Ya manisi la pakaki ya ila to sa o ile sa o fainga palo tai la lo fam. Aro binga nga ki sole. Ya mo nga obvious ala ya ko inga me. Fa pe fo ya uye ke ku ko kasi. Ya vai le man ile manino yo le man tole vai. Nga o fa malo lo o e apia mai lo wa kasa. Ne binga na fa ile tatala. Ma te tauna suyo to pulo. Wa umi ela utala no ile vai nga le ono update. Lenga o le rumanga i manguia yo isi ainga. Langa ka ko kele fai fa ko anga uma isa mo. Ta to tele fai pa po vi uma. Ka ko kele fai ko nga bi ma ko nga kapisi ma me uma fa pena. Fa tai le sunga la au le mali to ilana tau vala au ilana fangu ma me uma le talo mua lele wa leilo ai ka mau ainga ya samo. Ai o le wingo la utala. E tātou te le tau tasi umai se mea, tātou te sa ili matangi mau tātou sa ili manguia. A whaila o le si a inga, o le RSI le lan tau wha manu yanga o le, porkala mea le atua, e oi whafoi manguia mai a inga. La a kao fia la vare manguia o nga a inga, o ngā or kanga ka pi o le whaia mea i koko ngō makanga ruenga. Wa le vanga fia kakala mai manguia o le atua e ala isi kamaikiki makasikinkiki o si a inga makiva le isa vai. Fai o le ai o ngilako ele kekelengi ngai whangua. E o se wilpaero ele maua kalu mai le se lau kausang kalu wai ele maua. Ai pau ai o loo iai le tūlanga o le malosi ko kongu whangau o loo foa e kongo ia ai. Ai whaila o le manguia le kakaunga maua vangoa e o ye ngā rurue whaavai taimi. Ale poloka karu kangakangi. Ar kilo kuafa mai e. Ngi au sisi fo ma mau ele. Amai kamaki a mako ye. Iwe. Turo wa fo ele fa pe wo fa tu o fa pito sa utala sa la fa. Ala nga ye kangaka. Nai tangata. E ka fa pe nga fa va ai kongo kanga ruenga. An kilo kua o sa va i fa le alu por sa ka wo le fa mai. E au mau nge ye fiu nge fo fa. Ku le fa go ai e kua leva ngor kaka ka fao vale le ka fao e pia ai la ku ka fao fa funga ruenga fa vai kai tupu mai fa la vela ang kupu ma fa la vela me ilo o ele nga ave leva ngo ngofo ai fa fa ilu ngor fa nga malo ma sa mala mai ye tangata la upu ia ma sa mala mai fa mai ia ka ko va ai la ia me ale ma wa le fa nga malo le ave o keio ai le ni keio mingiska o keio o ko ye ya o le tatou la tatou atu le malolonga tatou foi mai ya fa o tatou proclame le vanga la fefe. Now that is beef. Think that's beautiful? Look at this. Nah. Waves without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No.
She is beautiful. Now, how's this for beautiful? No. This is beautiful. Malo lava. Ua whaapaingoa whia le PacificEzy o na lafo se leni a inga mawo I Samoa. Ua iai le latou au nanga fau e tā ua o le PacificEzy app. O le au ngā o le nei app, ia e mawhai iai o na e lafo ina lau se leni, mai so o se nofuanga I so o se taimu. Whaau ngā le Apple Store o le Google Play e download ai le PacificEzy app I lunga o lau telefoni whi ave ai. Whaataita inga, tatala le Apple Store po o le Google Play. Ona e tango le e tā e tutonu le PacificEzy app. A tau loa sila I le icon po le whailunga o le PacificEzy. Ona e tango loa le e kiliki, ona a matai loa lea ona download le app. E iai wha maunga e mo o mia, taipe o lau tusi folau, po o lau leisene ave ta avale. Mani isi wha matalanga tā ua e tatau ona wha atumu, le a maea ona e download ina le app. Ia o le nā ua iai tā ua, lafo loa lau se leni I Samoa. Moni isi wha matalanga wha so tai le numera o valu se lau o tasi ono pe asiasi fo le lato upenga ta whailangi I le www.pacificezy.com. Oh wow. Come God makes you just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko. Sorry, you should come I send myself to pay lunch if I told him my lunch, but okay. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue? Oh. Chef, I'm more sorry. Thanks. Love you as a family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, Auntie. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. Do you know how much I love you? No? No. Toe whaataro whaaturu toi taliu mo proclame le vanga o le afiafi. Ioi. Maloa foi le whaatotoa malo le ono sai I le tūlanga leo le tātou whaso. La whaso lo kako whaso. E alua tātou updates mo tātou whaso. Malu luvo I lau whaafonga maua. Wa te ia ua umana o e whaso te isi ma tala I le vaenga lo ngaruanga whaavai taimi. Wai e yilo utari tonu. O ngā luenga nei wa manuia hisi o ainga. O ngā luenga foi nei. Ua tele na sātia ile ingoa le lei foi o Samoa. Ia ele ngata foi lea. O nisi foi la tōworo o atu. Ai atu whai tūlanga I awhea ma tūlanga whapena. Nao, e le fialu kire la uia tala noa I le vaenga lea. Tuno war whaafonga maua lea tunu. Lea ngai rengi rumanga I o ainga e maua I ngā mea. That's your own personal choice. That's your own person. Ia te au. Ese mai le issue lea ngai lo le issue lea o lo maua lea vanoa. E ala koe au nkaa ki whainga ruenga. E tau mou mai. Ese le issue nga. E koi kiki aka whai aku la kakala. E le o se whaafika uli le ngā ale scheme lea o le RSE. Le mea lea o lo o kausu e su e peke ala ku e afea peke ala ku e tapo triple o. O e tau mou mai le wingo la tala. Le la nai le no li if you ka share mai te au ia o le moni la lesi fa du fa la tala le if you share mai ni se te au ia wa maua pai wa maua la fai a te kamale o kamale wala kuwa mama. I have no time for that. O mungi nga. Yo elise lenga you know it's nearly something that's out of our control. O le menga o lo wale fa maungi o i ruku o rua o lo kaukonga. That's your personal issue. Ili o se kako por kalame fo ili le kau fa su e fuanga a o le wingo o la utala e su itonu le man tole niu o le ale mafuanga nga e halu wai nga ruenga fa vai temi penga e fia ruai kero ki fenga ruenga e manguero ai nga pauanga ia ula eli lifa la fa sea pe a fa pe saure li poki oka le mumusu e fenga ruenga. That's an issue. Yeah, that's an issue.
ia o le winga na lau tala e tele no fa so ma so tai ma le fio ngani wa fo lau Helen US o ia vole ole MC o la liaison pole ole so pole tato uturu mo ga fa vite mi nei o va ngala ia tele na fie ele kai ya mo so tai mi fa se vesilia po ameritu langa tau le fa maoni fo ile le vao fa le ngali i ma vao maftanga ide ai ole winga lau tala o le tele lava fo yo niso feedback o lo o mai la lo nga nga fa vai taimi ale fe wala ngolo programe to tele la to o nga nga fa vai taimi ma futa mai fa vai tai le o nga lu fa maoni ai ele sikanga ka fo ile nga ma fu nga fia sau nga nga ia o fio o mai usila ia ku fa fo pa wanga that's the only motive o fia sau o ese mai sa mo le la vak fa fa ai manga ese ka fa fa ngi ma lu winter vai ele o na le winga la na le na fa tu la utala o le mele e maua i le coffee mai ma le hand pick mai o le te maua le opportunity le ava ko fa ko kuanga ia te o to te tangofi io e fili mai e a mai ai ro marka male le au nga sa o fa so ku sa e le o afia ila to o mai ma fa maoni ma manuia o la to ai le angor kele nga fa mai fa ko akasir vai aso ai usu ko e fe ko usu ka fa ko pule usu fa le team leader usu fa mai ai manga va tu lo fa fo vai issue fa mai wo manga va ke ia wa ai le lo fa ngar melo fa mana tu ala e oso mai le pepelo le fa ia le la fa ia tu ala fa so tu sa wa e oso mai le ka mai ko fiki le fa ia ka ka le fa ko asa Samoa le kan ka le fa ngar wenga nga fa pe ai e saue e olangi apu lungo le aisa fa pe fa se e vo ile le marukau pe lele ai se masingi makau le apu le ai e ku ile le yau kamput po o safety e te ofu soli vai yaso fa fa lau ako i luma ma e pe ai lunga kau le apu ku le kongo kere kau aia fa vai ile ngadwe e to e lo mai ilano e ko yaru tu fa le tu tonu o pusala po pusa apu va vai era alanga iro ma fofau a sau e kau apu ni sila pe sau ngaru fa vai kaimi e masingi uma me uma so ma fofau nga ye ai nga nga kasia or vai aso vai ku ngai le fa ngofi e pe or kala foi le fa sala fa ye le fa ngofi fa fango ku le tim dira di sikaya ai so manga va io fiu e kau pua ye o fi pua i va tu fa fora What's wrong? My stomach. Ola la ela ngalo ya teia. La uoso nga vai manga fanga ai ngalo ya ia. Olenga umanga sila le kampangi yau kili or fale mai. E mawal tamale se mai manava. No. E mawal kamale kurika. No. E mawal tamale kanesa. No. E mawal kamale momo eso. No. Ioi. So le ala e vakuro el fale mai. O masiaki. O fese me ola me mingi la siaki soro ai rumam femingo ya ima mingi ai le ai mase me o kinga. Dipi. Ya o ngai para langi fo i pa e kiro i romo la wa mai me parang o ya I have a rest. Kusol have a rest nga o vaku ya oi. Ma kwa le fie ya pa langi i konfiki le kifai. But every boy, usa afasa mo le fa ku ngaspa lang. Yeah, you can have a rest over there. Usa aku urfasa mo every boy ol. Ke role le ya ufanga i fa. Tagantala na lu ki fa ya ku i kamanga ele va ai ele ai se i o nga ngu umoronga ainga. Oskanga kai ku le vaur ka ka le fa fia. Ai alu lai aver proclamele pe mele u pasiel palmene. Ave ku i ku malo ma fio anga. Fili mai lo ele. Yeah. O ngai loa le ya le fio anga le paie ma le fie anga lui sa wai lo la ia le mai ia sa le lua mai ko ainga kilo mai fai nga ngu ma le fai pule si ainga la le ai fale o ala mai le course food ko sang kar wai live kalo fai si ola ko fale o ia mai ko kama skolu o mai ia o su mai kama foi la nga e o mai ore mana yo le mai ele nu umar pule ngali tu malo ma fio ang e o mai ola e o mai mar fa malu mai fa pengei o pule nga e sasi mai ai o a moiro ai nga mai lai le ma nga yo mer nga
Manga ia i o le skaili nga. Sau inga ma upu ia ale ngu e fai ai. Ia o mai ali i la ko wo. O ko mamanga fai ngaruenga malosi mangkua malolofa mai ainga marngu. O ko wi fai kai ko rua nga o ngalau mangu ia mai ia o fai sau kenge o fai sau me pila ma sau a. Ka ai falo ro ai ngai ngai. Ia wa vai lai. Ai de man nei o le lafo i kamakua. O e leo wa mau leo ko ku le vango e wi nga mako vai ko sia e usuka. Ale la va ku pele vango mo le ke ru. E mau mai lo kala ke le ko wa so le fai ngaruenga yo was fai ngaruenga. O la singa. E o ai ni so ro ai ngai le ko yo. Pa ver manga. Ona o mai lea. O lai o mai ele o se kau fa fefe. Ai o fa Samoa sa oranga la o mai mama malu. Anga lai ka po ia fai va. E ke sau ma mai le ngoa ka ule le o lo ainga e ke sau ma mai le faku o ko rua e ke sau ma mai lo i maka o lo fanga ma fu isia. Le anga o le wa sau ma fa mangu yanga ngu u mre ainga o mai la ia ngau. Ia o ko hua ngai mau paulo ngai finging of kange po pe fa pe o kulo foi. Ia ngo ko fo le o ko ke pole nga nga sasi mai o ia e ko fa ki mai la vai saut fali vili ai o makanga ruenga o mai ia o le lasi e for nga ai e usul sala mai vai ka ko ye ele manga yo mo fufu nga e fai mesa ia kasi na vai nga fi fa so fa lo tele lu ngor tanto por clame ale nga ia ko fa fo i mai ia fai por clame ia a lo bumonia o la kupu kwa yo e la va o la tupu. Ia marvanga muli te urunga le faso. To fia fa fo i mai ai le manantu le ambese ile la vevea yo pasi. Ta tiala o le ua malama yurunga le tulanga fo ile a fia yo pasi e lua isa va i mo polo. Ai o le vaenga o te fia fa soa uia. O le fisili le ua ala langa le to tele pe o le taulo on the sui. Ta ofi pasi lau papa. Ma tatou fau sanga tuai. E ai tatou asiasi ro i pasi fa malu ma pasi fa ona po nei. Ia ke au o tele au ai o monia la ule fa so o la so finangalo ia au mai foi so finangalo pa ko e le se sa o ma se de fa so ale ai o low lava finangalo ai o foi ki sa ki fu o foi te fa tu mai fa tu ya pa mala fa ile ai a mai lo finangalo lo tele pe ya no foi o tele yo ina o nei tu e ia vaenga ta u ala va se fa ko la o kala le o a fu e rengi pasia au makua ai e ia yo u tua fafine mo tau songa e talangafa ma mau paolo ma no fotane ia ila to e fai pasi ia o lo winga la tala pe yo pasia la u pasi kwa ya Realty pata talo fa to le fonga ala sulu a fa palo io o te fatula la u maulea o le lave o pasi fa malu la wai sa mo maka ko fo ili fa pe ko fa ofio Oliver I think ole pole correct me if I'm wrong o le fa pasia le vai va ale to fa fo ile ya sa mau timani ia pe ole fa pasia le nga mo ka va ai ka fa maru e se mai lai ka ma fo inga la ki pe nga va ko i me o official tourist wa pe o le official aki crazy le si santa va ai pasia ai pe ole mini pass version nga a ka malo ke kele fa maru ia peina no te vai lo ka mai le vai vang sa ia e foi passinga nga lu tua le lu mai vini wa few passes like that from malu ole ola tala la lesi fa yatu la wa vela le pasil na sa lu tua fa te tainga ole lave o pasi fa malu ia la o ya ka ko e fai o le kekelenga wa mo tato awala ai ola to wafi e koe ala ingale ia ka ko wenga e a tonu la ya nga tarafata yo o pia ai me se fo yo sal longa manu a o se upu le aru kua ya le paka a e aku ki a vi aru i le engo makenga nge yafu mar fa solo ku ya enga ke le aru sala fai ye pole aru lungo le mafa e a o mai so mai le au soi e le ila e sili ilo wo so i fafu a e nge le pasil na fa malu sto ina na o i unga ku lo fo a alu tua a ku mu sai sai la nga pasi au ka ku nge fo ile e ile se kaimika ke va su pokako e punga le leia ila lo supo ia pe akor kolo lu ngol mafa e punga le leia ila lo supo ka ko e ka mo e foile ko ki a ka ule e ro no ka ule ia fa pe ka fiola ngi pasi ia lo le
pesoro muli la ia dia ulai ile o le pasi ele o le pasi langa o le ata to focus fua ile la vea o le la ka ko focus ile la vea mar fa la velavi ai ka kaunga ko focus e fo ia le ono tupo le fa la velavi ele kai kuku pas fa malunga ya fio kama ia la papa iyo ele tai tu o le mafuanga la vai ia e lua a fa le tonu a wala ia fa tamala le ave pasi pe o ia se fa le tonu o ta vale iyo la ngai e poko ar kau kai a sele ku ia o ta fa tonu na o nei mea fa kamala le ave pasi o fa kamala nga e la vea ai le yo suikia o le fou le ave ia mar fa kau kala le ave o fa kamala mo nga fa tamala lona lua ia o le up to date le servicing ma sui me fa pena ma tulanga fa pena mechanical failures le o fa kamala lo galua nga ia ma le fa tamala lona tolu ia o le fa le tonu au wala nga ye kai mi o ka o fa kai ki ngale usu mai va vea pe le pole malama modi ai ke o so se o mo kulo wan fa e te tuiki kia ele lo antu a ka manga ai ngo afia i bang ko nga on patum ma se o mo lampo ai ke le o lo atu la o ka maka nga kanga ai ni na no fa pena antu so ia jaulaya it is not the fausanga o le pas ai ka ko focus i mea ia a le lei ona te pui le tafa tonu le o vaenga e ono tau fia ai faala vela ve o kukupu se lau pasengi ai sili ia kule malo losi o kama ia koe vave i le kuringa o enga kekele ma le o nga i nu itua koe wa maasangi fo i tātou i pasi a tātou sa vili fa soro a doa wa kasila nga faala vela ve kukupu i pasi fa malu ia longo winga e malulu fa solo antoa o le asiti ai fo ila le tutongi o pasese wala a complain le au fai pasi walu le e malulu wa man pingsing ia ai vai meo no tutupu ia ai au fo ila kimu okay o le pior kalo kanga o ka ko ko wala a ru mai lunga ia fa malama vai nga pen ai le le ona tatu tamalau papa e ke fai kalia o le ku nga lunga mar ku ila ya ai o sauka le mulava o tato ka ruega fa tasi program la ni vanga le fefi lo fale tua ya fa ruia fo ia pa io Samoa o fanga no program share tato program me se tato fa so aso taia sa ile tato no mo le fionga la au le mari to por fionga ben sta ya tau te asia fo ini si o vaenga o ma fai ona fa tau ina fainga malor nga te leon mata nga luenga e tu sai fo o lanto manuruti ya ma vaenga sa fo ina e te taulava ona fa solo ia tina e ale fainga malo pe apale mai ai bo le fia fifa mangalo se banga o le tau tobani ila foi fonga vatele o le to ono seta fre malu pio valiko so i fu mai pruia welcome to Maota Samoa service station. Talofa. 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 Ua iai foi au nanga i lunga le Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga, o lo alala i atu lo mau. We will see you again. God bless.